Enti na yebetimi aba mood disorders yeah. Enti mood disorders no egu ahodo Opemsuo. Ye wo hoi e wo se nyame abone sese wani agye ana ne ma ekoso eye enigi esem okoso around you wani timi gibi ena rehoso asi se atorenche bia to wo maami bia fru papa bia frim odofo bia frim a ore etimi ho ye normal rehoban so a na dia reho a sa eno so ye normal ena sa ne ma ne gina nanche no nipa na kasa no eto de bia na particular day bi wo ho a why you down kakra eno one day bi won shedan bibiensi but and then my slow said you can no one day now you slow 14 days what could to be a bit more your friend of depression we slow do bed now what me no say cane what could talk ya really a friend of depression you can akwa akotwetwe nkrofo yi bi o se bra I didn't even know na say that was say utwa na anim na ate choboy na agi so say yei edam na no abo no oso utu abon so waso uti choboy ase nipa bebre ye choboy oso se wunim na agi so say yei edam na do na say o tactics I was sure say we strategies okay strategy no so strategies I see Opemsuo nam so slow na etimi leading to adwemu how I friend of depression ese wapoto why withdrawn kakra kan honko ni pemu afeora ho na nema ya na keka ho mienu ehu hia pa ne se afense wo ye bibi ketwa bi ana wabre ya na nkrofo ta interpret ne se why akwadwo wo hwe obi a enka otimi esine niema weekend we yini niema gu ho wasi oba time wakoni dwom waye ne nuane wato ne niema so afede odidi kura nchensin kuko bebre no ko enye sa na ote that is the key sa na ote ya kwadwo dadade no nko but enye sa na ote na prekope no afei untimi nkeka ho oniema ye fi na odem everything becomes too much of a burden to do very simple things and no one key thing e be kan reho ne ho a e kire se afi dia be yare and na etoso third thing e key ne se afi niema na nke de ne gie brew ye kora wani nje bia ye football fan pa wo team ne airboy and so what should the one so TV one so jam no bi wo ho ye telenovela miss tembe edru so wa so TV te ho na ye you show ye you see but when you interested and no broni can anhedonia ese enema na nkade ne gibre wo ye excited about article sa enema we nyina kan ho bom na ye wo sa 14 days abeye yare adwemu how I friend depression na ekonanim ne wanya mmoa na afi no wo no wonte ho ase bebre ya ye hu se eden na ye me nyese na mete na unfortunately nipa atwa ho ahia so nte wase aden no ya kwadro sa ese de wa ye mosomoso wonko umfi ye wonka ho ba nipam no mo kra kangu so enti ebeba ni trim se ne me free wi ase kora kwa na bibia to atwa na afi no omo hamadwe na afi de suicide ana se me fa me kra no ahya se ebem adwemu how bi we ye wo re na aho ye wone ane nani timi gima ne broso eno ye friend mania eno so etimi ya adwemu how timi seresa na ni agemo so che se wiasim ha no o feel so woye ni patitru bi wo so bi a won sheda ndru ba bia o feel so won na wosika pa o te Ghana ha bi ankran kora ne nansi hoda but o timi kase me a president of the whole world and I said me Ghana hono one bedroom me nti o timi hu ne ho wo te bia bi mu a eso chen ne tibia original kasa na eno na ma ne bana dream say me wo scabro so nti o sha se chesika by heart onye nipa enka oya adoye sa but oni bi so ne ho lasika obeche ni nyina oya atoto wonna ena omre so ono anadwo wonna ono so omre nipa sa no onya ahoden sonko bi a okasa ompra manhia ha nyina obepra ni nyina ebra womre